Atong ipi taho doko mana sarok kepeng. Makana itu rok kon dah ngarok kepek kuning manur sergabimu. Mulu nang ngarok kepeng nang berbaju Natal kunang dok marnatal. Dulu yang di dia nung pernatal lamu na gue menerima ho memakai baju lama. Bah, yang buat dapur itu kare nih. Mang na dilapur naik. Upe mama tok bah. Detak mulai tok naik. Bah, namero mulai depe itu. Oh, asup me itu ngarung 5 menit nih pemohon itu son. Oh itu baru mula kau. Apalah roh itu? Songon roh itu borong-borongin sepi pemamu itu. Songono itu. Baru jadi tentang seragam Natal teh. Itu nih martaring utama nak indok gitu. Biru tin itu. Dok dah menjadi kan? Kadok dah. Sebenarnya itu neng dodo roh aku narak Natal do tamu do aku 10 tahun. Alek ngosong ni jo keputusan muna. Amo ka penitiman dokkon. Iku manur siraga pita. Kang dokkon. Nang do tahu itu. Nang tola pau. Nang sanggup manur baju seragam. Tak dupi itu merjugru kan? Habe nga seminggu na lewa utare ngoti itu. Tong mo si son mare oro tong merjugul itu. Hera itu no sitok ya kuwirang portibyo. Ito setai majo lang na merasa na parang sitok iportibyon gitu. Alek kan pabuti itu takas. Mula ko si manur seragam ni majo na baru nang tola pau itu. Ale belum marman sa warna songno kita mersano boy ma. To ema ngayas berwaktu itu. Mula tu pe dang boy hitara pa marnatal. Hamu marnatal hamu si dijago pe marnatal kan ngani kutu itu. To yang mo nang pala pasido biaw si. Ang gohoy kon matuhor di baju seragam sa nila komunay. Ngayas berwaktu. Kalau kamu mau marnatal, napa do tahu? Dewa itu. Saya pikir heli menunggang mulak-mulak. Aseringge nenung itu mersire ke pita sudi pas marpo tu di jului saya marnatal. Dingga menung upload na tu medsos tak tu media sosial lima nang sih. Dipuji halak maupun pulat teh. Saya marsadaro ngaruh HP halaki. Bereng mana mersire do kompak. Baga sudi indon nama. Elisi itu si merjugul. Jadi hubungan dengan musuh kumus itu dah. Jihon ala ni do HP maka na diguguh kamu kumusala gapita. Wala sabagat do bola putu hitan no bola upload tu medsos. Itu kan nare pengurukut tu itu. Tuah mo bajum sarupa tu tetanggap ale boloro hamu masyoso man. Tuah ma bajum sarupa tu do tudongamu ale boro rohatta marsilatean. Dang budus rohatta. Kang urukut tu itu. Rohatta mo juta padus. Tapadin ngepumot to sa sungod dia. Adot tatay masa saragami. Sarupa baju ale rohatta dang sarupa. Tuah. Erang masalah baju baru, dang masalah sila lang guna marnatal itu. Di rohatta dongan iku. Ale si juga kamu di pero tuson. Tole mamu ma marnatal ni. Mulu ko simas mulu seragam dongan rokkon. Amu ma orang kalau do ija upe bodo martangiyang, bodo marnatal di jabu. Ayang guna ta sa sitong ni rohod dito, dah. Irohod, dang masalah baju baru ni. To mo mi to. Orang pala siro robi do mulu kunsun. Moko na dang do tahu, ang kumar baju kumanur baju baru do, ko jalo kumanur seragam dang pala do tahu to. Ija bo, bolang anu tupugan halakan do ta marnatal. Siyo do marliturgi. Mang tuger jen halakan. Lama to. Atong ipi taho doko mana sarok kepeng. Makana itu rok kon dah ngarok kepek kuning manur sergabimu. Mulu nang ngarok kepek nang berbaju Natal kunang dok marnatal. Dulu yang di dia nung pernatal lamu na gue menerima ho memakai baju lama. Tangan baju Natal. Julin deh. So, repot tidur mengelek-elek kok. Tuhan, naik kumar baju seragam dohami, naik kumar baju baru dohami. Nalau mendapat toko tu bagas joromi, nasubudu Tuhan. Hamiro tu bagas joromi nalau manubaho, nalau mames tahun hari itu tumi, pakai baju nalama, pakai baju namar asing-asing. Paturu Tuhan. Pabuah jo Tuhan. Nek kamar baju baru do.